evo završile finale Svjetskog kupa u Osijeku, moja 6. medalja ovdje i 7 finala, stvarno sam jako zadovoljan s obzirom da je bilo nakon polovice vježbe puno problema. Prvi dio jako dobro, cijeli ovaj novi dio vježbe, lijepo izveden, sve je bilo savršeno do tog elementa Kolman koji sam malo bio preblizu prici i onda mi se tako kožica gimnastička malo otpetljala. Nas uče od kad smo klinci da kad se to dogodi silaziš se sprave dolje, jer ako se otpetlja do kraja onda nije dobro, može se desiti teške povrede, ali nekak sam uspio to nešto iščupa do kraja, pokušao sam ju popraviti usred vježbe, pa onda sam i ponovio jedan element koji sam već prije napravio, malo full od odskok, tako da je bilo puno problema, ali jako sam sretan da sam u toj situaciji iščupao do kraja, publika evo stvarno me nosila, ono bilo je nevjerojatno, opet puna dvorana, došao je predsjednik Milanović gledat i drago mi je da sam evo pred njim i pred ovom publikom pokazao da se treba boriti do kraja, da nikad nije gotovo i zato je bila ova bronca, nisam od onih koji pate baš da je moralo biti zlato, tako da ja sam jako zadovoljan sam sa sobom i sa svojom borbom i to je dobar pokazatelj svima da uvijek treba se boriti do kraja i to je to, ja sam jako sretan.